Mentakas ngi palai ke santring ukulalan kot arja arfulai uba garot LSN daik Deputy Commissioner ke West Kasil District ula palai ia ke Final Draft Electoral Roll jong ke laitli ke Assembly Constituencies jong ke Laifu Ar Nongstoin, Laifu Lai Ram Rajer Ngam but Laifu Sao Motion Road Constituency. Shuaban pelak ia ke electoral roll layo ia ke jing pensyai nau ba emding do additional electoral officer but hadin kata u deputy commissioner ula IT ia ke electoral roll sya uwei UPA uwei election agent bagi parti kilapha. Itu ketika solution aja apply inform baru bala receive kita raja laista akusau li ke break up di form 6 sahaja aspat nyau form 7 nyau start typo but form 8 lai ja laista nyau but di total electors ilongkumne constituency wise 32 Nongstoin mil apwe hajar aspat sau female apwe hajar nilbasan total sapu hajar aspat kendai lai ramrai jengam mil hajar kendai hajar kendai spas way female kendai hajar sapak nyau total lai kendai hajar lai spas rebukra lai kusau motion road mil atau hajar aspat nyabusan female atau hajar sapu total sapu hajar kendai spas san total voters jong vote likely assembly constituency kelong cilak apply hajar tispa mentakas ni bala pu baru bangi la publish ketika final rule bat kumbangalaya komentar ki ketika special summary reduction ajar apply ki forms baru receive long tahja lai spa atusau form 6 sao jar aspat nyau form 7 nyau spa ndai pau form 8 lai jar lai spa nyau but total telong haja lai spa atusau bagi total electors constituency wise telong gumne lai ku Nongstoin mil apwe hajar aspa kasau female apwe hajar duspa san total sapu hajar aspa kendai lai ramrai jengam male kendai hajar kendai spa sapuwei female kendai hajar sau spa nyau total lai kendai hajar lai spa ndipukra lai pusa motion road male atau hajar spa nyebusan female atau hajar sapu total sapu hajar kendai spa katsan but total electors baru ki likely ki assembly constituencies kelong cilak apulai hajar cispa but ki donru ki santeli ki polling station kemai naga lai pu Nongstoin ke wei ke dei nong knieng ke wei mendo mkelain ke wei pendeng rei dom mauleng but ke wei nong kencang but na po motion road ke don tang ke wei ke dei ke len koi ini ki dei ki makwa ban ya thu dei bat ke nek electoral rule ki bang publish ta kasu dang impor banyakan dekat lakukan dedikasi kepada si keberkepang kepangin pelan iki final publication yang mereka electoral roll di kembaju ulang hi malau sedem kani kasdem ke kamkerpan amar bakari kasdem ke bangi jam syau sedem dengan election ki yo iba participation through kajinya simbenta ke kambun ta syai ba via shim kia kini kam di ngit benang ni syakmat ke jinya tentu kan long kha beda bagi kam election di take kerpang ke beda bagi electoral roll entah kasngin sedisi jomis pelai kini ka draft roll nak ya kini ka
application ya kanika electoral roll kepada final kita nang ni supplement copies kepada ki benta ki ba hadin du jong ketua pemilihan ai ketika benai kepala dia ketika ditarik November di lingpa jong kini ki publication political parties bafin pek ya karo kai itu tiba tiba lawan register ketika summary division kita nak yang jadi kita latih kita ada corrections dan pada kita lah kontrol mai ini baru kai kini lah masuk akhirnya ini cuma di electoral roll di kebadan kam mentah kalau baru akhirnya kita nonton ni kini kita teng akhirnya electoral roll jangan baru likely constituency kalau punya siap bentah siapkan election ba kami kan hak tersebut nang maka percentage ng voter turnout kan lang kiu pan nila kan yo ya kan thong ka piling mu kumbaga senjata ba kwa di tangita sa nakalian pa nga pat ba ki political party su basno ba makiniya kuno ya laki jong ki DLE taki boot level agents perform in sila siam nang ina office election di good level agent yang kam ha na ko tanta banyarap kam elections ki jongki baru banyak coordinate kan di office ke jongi nang bakal long ko bayad te tang gini kintin leadership